كاري رفع حشت دم باش ام جان بشا داوي اج برتوكا خوا بشا كيمياء بشا اتوم ومولكول وانا يكم جي تايبتين هيبرا هجر ام وكا بيناساكي دسبيكي بدن هيبر چيا جي چه تشتي كو خدي قباره يكبه حجمي وي هبه دوالاهي به جه بگره و خدي سنگك به سنگاوي هبه دما گواز دين مسر ترازو دين مسر ميزيني جهجمارك بدمه جيره هيبر ديگوتن دمرجين دمرج هنا هجر اشتشتار بيجم هيبر او مرج چنه كو سنگا هيبري هبه و قباره ياوينا هبه ويدمي اجويد اشتهان را دبيجن هيبر هجر ام دردورا خو بنيرن امي قلك هيبران ببينن ج بينوسي دست بي بكا ج تختنفيسي ج هوايا لها دورا ما افقش هيبرن كا تايبتمندين هيبرا چنه امي د وانا خود ناس بكن تايبتمندين هيبرا چاواتي جودا كرن ام چاوا هيبرا شف جودا دكن ام چروشي هيبر هنا چ هيبر د چروشي دتي ديتن قالوا جروشكي درباسي روشكي دن دبه همو خالين هان امي د ديوانه ياخد ايرو ناس بكن باش دسبيكي پشتی ما بيناسا هيبر ناسكر امي هيبرا چاوا جهب جودا بكن خالا يكم لغوري تايبتين تينا ديتن و تينا سحكرن شبو خشقاي ابي فهم كرن امي بچالاكيه كرابن چالاكيه كهيسانه ون لمالا خوجي كارن چيكن بكار بينن از قاسيك بچوك شخوي بينن قاسيك بچوك ج شكر دين مسر كفچي و موماكي بينم و كفچي اي شكر و اي خوي قاسيه بچوك سر كفچي شكر و قاسيه بچوك سر كفچي خوي از دين مسر مومي چه تديتن پشتي دمكي پشتي چند خلقنا از ببينم كو شكر هات گوهردن رنگي وي هات گوهردن رنگي رشبو وگريا رسنا خوا وگريا هيبرا جي هاتي چيكرن او جي كربون لي خوي بيگومان ناي گوهردن ته گوهردن لسر چينبو لوي دمي از هيبرا جهف جودا دكم لغوري چه لغوري چه تايبتنين من ديد يعني مسحكر هيبر جهف هاتن جودا كرن اف هيبر شكر اف هيبر عدن خويا اف خالا يكم ج جداهيا دنابرا هيبران ده كو از واشف جودا بكن خالا دويم از هيبرا چاواشف جودا بكن هيبرين لغوري درباس كر ونه درباس كر درباس كر چه ا شوقي هيبرين شوقي درباس دكه هيبرين شوقي درباس ناكه بيگومان میناک پرن هن میناک نا ایگ جیانا منی روزانه ده ام دبینن ایگ حسان بن وکم بیشن جام شوشه پلاستیک آب هوا اف هیبر درباس کرن شوقی درباس دکن لی دیوار دری پرتوک اف شوقی درباس ناکه شوق تیره درباس ناکه اف خالق دویم ج جداهية دنابرا هيبرانده خالا سيم بهنا هيبران هيبر چه هيبر هبه خودي بهنا كجوداي بهنا هيبران نا وك هبه او جي چالاكي لجمع هي ونكارن بهوالي خورا في چالاكي چيكن تو هوالي خوا چاوي هب بگرن هن هيبران دينن فيشيا خوا مينا ام بيجن ليمون برتقال بيواز ونيتشه ببينن قالوا هوالي و ببهنين وهيبرش هف جدا بك يانا بيغمان هيبر وبي جدا كرن لغوري بهنا خوان بهنا برتقالا خويايه بهنا ليمونا خويايه بهنا بيوازا خويايه لغوري في هيبرش هفتين جدا كرن خالا چارم چيجا هيبران تعما هيبران هيبر همو نه چيجا
نه چێژەکە نه هەمان چێژە هەیبەرێن شێرین هەیە ترش هەیە شۆر هەیە تەعل هەیە ئەڤجی هەگەر ئەم وەکە میناکەکەی چاڵاکیکێ ئەم هەن هەیبەرنا ئەم بینن مینە شەکر خوێ خیار باجان سێڤ مۆز درەفێدە بە هەواڵێ خۆرە لە ماڵێ ون مالباتا خۆرە کارن vê çalakê çêkin çavê hev bigirin winê nas bikin ku her heyberek ji vana çêja wêna heye ev tê xuyakirin ku heyber li gorî çêja xwe jî tên cuda kirin em ê bên li ser xala pêncim xala herî giring a cudahiya di navbera heyberan de li gorî tîrbûna wan tîrbûna heybera her heyber xwedî tîrbûneke cuda ye tîrbûna hemû heyberan heye û ne wek hev e tîrbûn çi ye ew qasiya girêdayî seng û qebareyê senga heyber û qebareya heyber ew cî em çalakîkê ji we re bêjin çalakîkek hêsan e wan pê li malê dikarin rabin çêkin heger em peyalek av bînin em bêjin tiştek hewdek av bînin û pênc cûreya heyberan em tê de bicih bikin mîna bizmarekî hesin bêjin pereyê hesin daravên kanzayî qasiyek zeyt perçeyek texit qatek filîn em vana di vê qasiya avê de di vê hewdê han de em bicih bikin em ê çi bibînin em ê çi encamê bigirin winê bibînin ku bi zimarê hesin çû binê avê winê bibînin ku di pereyê hesin ew cî çû binê avê lê winê binerin cî ku zeyt bi ser avê ket perçeyê dib ê text cî bi ser avê ket û qetê filînê cî bi ser avê ket li vê de gerek em pirsekê bikin çima bi zimarê hesin pereyê hesin çûn binê hewdê lê çima zeyt û filîn û kaxiz bi ser ketin ev girêdayî çi girêdayî tîrbûna heyberan ji her heyberekê tîrbûn heye tîrbûn çi ye ew em bêjin qasiya belavbûna senga heyber li ser qebareya wêna çima bi zimar û perê hesin çûn binî ji ber tîrbûna wa jiya avê mezin tir e çima zeyt û filîn û kaxiz bi ser avê dikevin ji ber ku tîrbûna wa jiya avê biçûktir e yan jî em bêjin siviktir e lewma bi ser avê dikevin tîrbûn bi ro tê sembolkirin yeksanî me got senga gewde em tê sembolkirin li ser qebareya wê vî tê sembolkirin mena wêna cî a sengê bi gram e û a qebareyê bi santîmetr kab ev mena pîvana a tîrbûnê ye tîrbûnê heyberan ji hev cuda ne a di tabloya pirtûka we de hişwar tîrbûna hin heyberan diyar kirine wek a avê 1 gram li ser santîmetr kab e a zêr 19 bîhnok 32 gram li ser santîmetr kab e a sifir a nihas 8 bîhnok 94 e a texit 0 bîhnok 7 e nebala xwe bidênê jiya avê kêmtir e lewma bi ser avê ket a cîva 13 bîhnok 6 e ji bo em bêhtir fêm bikin em mînakekê din çare bikin li ser tîrbûnê ev xal wek me got gelkî giring e heger di hundirê peyalekê de ruhnek heye a bi zeyt bi ruhnek e senga peyalê vala 75 gram be ez ê vê giriftariyê çare bikim senga peyalê givala bi 75 gram senga peyalê dagirtî birhunê em dido
135 غرامي. قبارەیە پەیالێ بگشتی قەبارە ئەم جێرسم بۆ دکن بڤە یەکسانی 100 سانتیمتر کابە. چه تێخستن سنگا ڕوونێ دیار بکە و پشترە تیربوونا ڕوونێ بپیڤە. ji bo em senga rûnê diyar bikin em ê jêr simbol bikin bi me ew yeksanî çi ye? Senga peyalê dagirtî derxistinî senga peyalê vala. Senga peyalê dagirtî 135 bû derxistinî gava givala bû dema givala bû 75 encam çi derdikeve 6 gram. Ev 6 gram senga ev ruhna di hundirê vê peyalê de baş. Ev xala yekem ji giriftariyê a duyem dibe ka tîrbûna vê ruhna han a gid hundirê peyalê dibcih bûyî bipîv. Em ê zagona tîrbûnê binivîsînin me jêr got em jêr simbol dikin bi ro yeksanî em senga ruhnê belavî ve qabareya peyalê. Yani jî em bêjin qedehê skaneke. Em çi qeyse ye a ruhnê 6 qabare vî 100 6 belavî 100 0,6 gram li ser santimetr kab. Ev tîrbûna ruhna di hundirê peyalê de be. Li vê de weke ji bo tîbînîk wek pirsek ev tîrbûna han ge em ev ruhna han ge em bêguman ne ave ji ber a avê 1 gram ser santimetr kabe baş e evana wê bi ser avê bikeve ya bin avê bikeve wek pirs bersiva wê na wê bi ser avê bikeve. Çima ji ber jiya avê kêmtir e wek tabloya berîn hadime nîşan kir 0,6 e wê bi ser avê bikeve tîrbûna wê kêmtir e wê bi ser avê bikeve. Ev cudahiya di navbera heyberan de li gorî me got têne dîtin û têne sehkirin li gorî bêhna wa li gorî çêja wana li gorî têrbûna wana heyber ji hev tên cuda kirin. Li gorî derbasbûna wa ji şewqê re ne derbasbûna wa şewqê re li gorî ve her pênc xalên gime diyar kirin heyber ji hev têne cuda kirin. Em gihaştin xaleke nû ji waneya xwe rewşên heyber. Gelo ev heyberê hawîdora me di çi rewşê de têne dîtin? Heyber di sê rewşan de têne dîtin heyberên hişik, heyberên ruhin, heyberên gaz. Rewşên heyber hişik û rûn û gaz. Ev her sî rewşên heyber ji rewşekê derbasî rewşekê din dibe bi bandoriya di karîgeran ew jî diwîsîne pî yan jî pileya germahiyê ya tehnê ye tî tên guhertin. Heyber ji rewşekê derbasî rewşekê din dibe. Ji bo em bêhtir vê diyardeya han em fêr bibin em mînakekê hema em ê li ser avê bistînin. Av heybera kot her sî rewşan de tê dîtin. Av hişke, av ruhine cî û av gaze hilma avê heye. Baş em bêjin dema ku qasiyek av, ava ruhin em têkin sarincê de, têkin beradê de piştî demekê saetekî didwa em ê minerin gobûyê bûz. Hat çi hat qersandin. Baş e ev bûyê ra qersînê. Ev di encama çi diçêbû? Ew di encama derbasbûna heyber ji rewşa ruhin ber bi rewşa a hişik ve çi kir tehnê winda kir tehên da heta ku ket derbasî vê rewşê bû. Em ji vê bûyê ra han dibêjin qersîn. Qersîn çi ye? Bûyê ra ku heyber ji rewşa ruhin
دەرباسی ڕەوشە هەشک دەبێ ژێ بوویێرێرە دەبێژن قەرسین قەرسینە ئاوی وەکە تێ زانینجی ئاو لەجەم خالا 0 پلە سلسیوس تێ قەرسین باشە بوویێرە بەرۆڤاژی وێنە دەما کۆ ئەسپاسیە ئەو بووزە هەندەرێ سارنجێت نەفسا جەرباندنێدە ئەس بینم دەینم سەر ژێدەرەکە ئاگر یانجی ئەس دەینم سەر ماسەیەکی پشتی چەند خولەکە ئەزێ ببینم کۆ ئەو بووزە هان بۆ ڕۆهن بۆ ئاو ژێ بوویێرێرە جێر دەبێژن حەلین حەلینە ئاوێ دەما کۆ هەیبەر ji ڕەوشە هشک دەرباسی ڕەوشە ڕۆهن دبە ژێرە دەبێژن حەلین ئەو جی چ چێت بێ پسایە چ چێت بێ بتهێن ستەندنی تهێن ستەند حتاکۆ دەرباسی ڕەوشە ڕۆهن بوو لەوێدا ئەمێ حەلین بدن پێناسەکردن بوویێرە کۆ هەیبەر ji ڕەوشە هشک دەرباسی ڕەوشە ڕۆهن دەبێ وەکما گوت بتهێن ستەندنی حەلین و قەرسین بوویێرên بەرۆڤاژی هەبن باشە ڕەوشندن ji هەیبەر هەنە دەما ئەم بێژن ئاv ئەو ئاوا برەوشە ڕۆهندە دەما تهنەیە بستینە وێ ببێ چ چاڵاکیک لە جەمە هەیە ئەم قاسیەک ئاv تێکن پەیالەکێدا دەینە سەر ژێدەرە ئاگر پشتی دەمەکی ئەمێ ببینن کۆ ئەو ئاوا ڕۆهن پشتی گیا پلەیە 100 پلە سلسیوس وێ دەرباسی ڕەوشەکە غاز ببە وێ ڕەوشە خۆ بگهەرە مێدە دەستپێکە گوت هەیبەر ji ڕەوشەکێ دەرباسی ڕەوشەکێ دبە کاریگەر باندۆرێ سەر بکە ئەو ژی پلەیە گەرماهیە و دەوسینە دەما کۆ تهنەی بستینە یعنی پلەیە گەرماهی زێدە ببە وێ ji ڕەوشە ڕۆهن دەرباسی ڕەوشە غاز ببە وێ هلمە ئاوێ چێ ببە ژێ بوویێرێرە ئەم دەبێژن هلمبوونە ئاوێ ئەو جی بوویێرە کۆ هەیبەر ji ڕەوشە ڕۆهن دەرباسی ڕەوشە غاز دبە بتهێن ستەندنی بوویێرە بەرۆڤاژی وێنە ئەو جی چییە تیر بوون دەما کۆ هەیبەر ji ڕەوشە هلمبوونێ ji ڕەوشە غازێ دەرباسی ڕەوشە ڕۆهنێ دبە ئەم ژێرە دەبێژن تیر بوون بوویێرە گۆ هەیبەر ji ڕەوشە غاز دەرباسی ڕەوشە ڕۆهن دبە بتهێن داینێ تهێندا حەیاکۆ vegeriya ڕەوشە خۆنی رەسەن ڕەوشە ئا ڕۆهن ئەv بوویێرە هلمبوون و تیربوون gelek diyardeyên xwezayî de çê dibe şîrove dike em mîna bêjin baran çawa çê dibe ew hilma ew tihna rokê a gol ava deryaya dixe a çema bi a deryaçeyan bi dibe hilim li qatê jorê li qatê jorê pileya germahiyê nizme dicemide ew hilma han a gerim li qatê jorê tê cemdandin ewr çê dibin ڕەوشە خۆ guhert ڕەوشە ڕۆهن a gaz a hilim bû ڕەوشە ڕۆهن ewr çêbûn di encamê de baran dibare ev jî tîrbûne ev jî mînakek li ser ڕەوشە tîrbûnê dema ku derbasî ڕەوشە ڕۆهن dibe me cudahiyê nabera heyberan di menas kir me pênasa heyber daxuya kirin me rewşên heyber diyar kir sê rewşan tê dîtin hişk ڕۆهن gaz me guhertina di nabera rewşên heyber de me zelal kir me diyar kir
افخالهن في وانا يعمبون از بهيفيما وجي سود قرتبه وين بمينن تخيل خوشيدو